господа, сега предстои да се потопим в пъстроцветната магия на българския дух. Българската народна носия е много повече от облекло. Тя е платно, изтъкано от история, бродерия, нарисувана с вяра и символ на нашата идентичност. Всяка шевица, всеки цвят и всеки накид разказва за рода, възрастта, семейното положение и дори за вярванията на българина. Нека проследим пътешествието през етнографските области на България. Тези красиви носии са част от колекцията с автентични костюми на ръководителката Биляна Христова. Mesdames et messieurs, préparez-vous à plonger dans la magie multicolore de l'âme bulgare. Le costume folklorique bulgare est bien plus qu'un vêtement. C'est une toile tissée d'histoire, une broderie peinte de foi et un symbole de notre identité. Chaque motif, chaque couleur, chaque ornement révèle l'origine, l'âge, la situation familiale et même les croyances de celui qui les porte. Suivez-nous dans ce voyage à travers les 6 régions ethnographiques de la Bulgarie. Les costumes que vous verrez font partie de la collection authentique de Biljana Hristova, directrice de Viti Gaitani. Здравейте! България е разделена на 6 етнографски области. Започваме с Шопската етнографска област. Тя е представена от 3 характерни носии. La région ethnographique de Chopok, présentée à travers 3 costumes traditionnels typiques. Стефи представя шопска носия от района на София. Отличава се с простота на кройката, но и с характерна окраса от паети. Steffi porte le costume chopien, originaire de la région de Sofia. Il se distingue par la simplicité de sa coupe, mais aussi par sa décoration typique en paillettes. Еленка е облечена в кюстендилска народна носия. От сърцето на кюстендилския край. Жената е облечена в дълга бяла риза, тъмен косукман, изписан с гайтан, който подчертава снагата. На кръста блести пъстра престилка и широк червен пояс, а забратката е бяла или цветна. Elenka est vêtue d'un costume traditionnel de Küstendio, du cœur même de cette région. La femme porte une longue chemise blanche, un soukman, foncé orné de tresses décoratives soulignant la taille, une ceinture rouge et un tablier coloré. Le foulard est blanc ou coloré. Следващата носия е самоковска от село Говедарци. Носията е представена от Еми и се състои от дълга бродирана риза с характерната за самоковско бродерия, богато украсен черен сукман с бродерия, гайтани и маниста, престилка и колан. Amy nous présente le costume de Samokov, du village de Govedarci. Il se compose d'une longue chemise brodée, d'un soukman noir richement orné de broderies, tresses et perles, d'un tablier et d'une ceinture. Продължаваме с Пиринската етнографска област. Тук имаме 2 носии – разложка и македонска. La région ethnographique du Pirin, elle contient 2 costumes typiques. Разложка носия е представена от Моника и носи белезите на пиринския край, но има свои уникални особености. Състои се от риза, сая, престилка, шарена, украсена с геометрични фигури и пояс. Monica présente le costume de Razwog représentant les caractéristiques du Pirin, avec ses propres particularités. Il comprend une chemise, une veste, saya, un tablier multicolore orné de motifs géométriques et une ceinture. Македонската битълска носия се състои от богато украсена сая с бродерия, гайтани и ресни, бродирана дълга памучна риза и бродирана престилка с ресни. Alex porte le costume macédonien de la région de Bitoa. Une saya richement brodée et frangée, une longue chemise en coton brodée et un tablier assorti. Следва Родопската етнографска област. Et maintenant, la région ethnographique des Rhodopes. Представя Алегра. Състои се от отворена отпред горна дреха, наречена саяна, престилка и колан. Le costume est présenté par Allegra. Son costume comprend une veste ouverte à l'avant, appelée sayana, un tablier et une ceinture. Даяна и Анжи представят Тракийската област. La région ethnographique de Thrace, présentée par Diana et Angie. Даяна е облечена с старозагорска носия
състояща се от риза, сукман, характерен с така наречените ушенца, престилка и забрадка. Diana porte un costume de Stara Zagora, composé d'une chemise, d'un soukman caractérisé par les petites ailes appelées ushensa, d'un tablier et d'un foulard. Анжи е с тронска носия, сукман с бродерия на пазвата и полата, къса риза с бродерия на ръкавите, престилка и бродиран пояс. Anji est vêtue d'un costume traditionnel tronski. Un soukman avec une broderie sur le plastron et la jupe, la chemise courte avec les broderies sur les manches, le tablier et la ceinture brodée. Идва ред на алфатарската носия. Произхожда от района на град Алфатар, Силистренско, и е типична за Добруджанската етнографска област. Тя е много красива, със свои характерни орнаменти и цветови комбинации, които я отличават от другите носии в България. Et maintenant, la région ethnographique de Dobruja. Voici le costume d'Alfatar, originaire de la ville d'Alfatar. Il se distingue par ses ornements raffinés et ses combinaisons de couleurs uniques, typiques de cette partie de la Bulgarie. Дойде ред и на моята любима северняшка етнографска област. Вижда се разнообразието от цветове и материали. La région ethnographique du Nord, Severnyashka. C'est la préférée de notre présentatrice. On y voit la richesse des couleurs et des matières. Видинска носия, представена от Софи. Състои се от риза, пищимал и широк пояс. Sophie présente le costume de Vidin, composé d'une chemise, de pishimal, d'un tablier et d'une large ceinture. Вики е облечена в допрестилечна влашка. Характерна е с богато украсена риза и две престилки отпред и отзад. А на главата има бродирана шапка. Vicky porte un costume valaque à deux tabliers. Il est caractérisé par une chemise richement ornée et deux tabliers, un à l'avant, un à l'arrière. Sur la tête, elle porte un bonnet brodé. София Мария и херцойска носия. Типична е за етнографската група херцоите, които обитават североизточна България, основно в районите около Русе, Бяла и Две могили. Риза, кърлянка, престилка и мантела. Sofa Maria montre le costume hirtsoyen, typique du groupe ethnographique des Hirtsoy, habitants du nord-est de la Bulgarie, près de Roussé, Biawa et Dvemogili. Chemise, jupe, kotlyanka, tablier et mantelet. Монтанска, Диди. Прилича на носиите от Видинско и Ломско. И кулска носия от Флоранс. Тези носии се състоят от риза, пищимал, престилка и широк пояс. Didi porte le costume de Montana, ressemblant à celui de Vidin et Lom. Florence présente le costume de Koua. Les deux costumes sont composés d'une chemise, d'un pishtimao, d'un tablier et d'une large ceinture. Ловешка, Катрин. Състои се от дълга бродирана риза, сукман и пъстра престилка. Catherine porte le costume de Lovech avec une chemise brodée, un soukman et un tablier coloré. Плевенска, Бети. Състои се от женска риза, везан колан, копринен бариш, златовезана престилка и тъкменик. Betty est vêtue d'un costume de pleven, composé d'une chemise féminine, d'une ceinture brodée, d'une jupe de soie, d'un tablier doré et d'un tukmenik. Червенобрежка носия, представена от Мишел. Това е носия, характерна за град Червен бряг, Плевенско. Тази престилка принадлежала на моята прабаба и е на повече от 150 години. Отличава се костюма с риза, червен пищимал и престилка, украсен с старинни монети. Le costume de Chervenbriag, présenté par Michel, présenté par une héritière de la famille,
comprend une chemise, un pichimau rouge et un tablier orné de pièces anciennes. Cette pièce a plus de 150 ans et appartenait à son arrière-grand-mère. Носията, с която съм облечена аз, е плевенска невестинска носия. Тя е от село Гиген, Плевенско. Характерна е с риза, крива пазва, наречена още барчанка, бръчник, къс пищимал, престилка украсена с старинни монети и клашник. Enfin, la présentatrice porte le costume des mariés du village de Gigen, région de Pleven. Chemise à col croisé, appelée barchanka, court pishtimao, tablier orné de pièces anciennes et gilet traditionnel. Можете да видите на снимката украсата за главата, тя се нарича кайца. И в България са останали само няколко бройки. L'ornement sur la tête, appelé kaitsa, que vous voyez sur la photo, est particulièrement rare. Il n'en reste que quelques exemplaires en Bulgarie. Всяка българска народна носия е личен печат на нашия народ. Документ за нашата история. Нека пазим тази пъстрота, защото тя е доказателство, че българският дух е жив, вечен и несломим. Носията не е просто дреха, а жива история. Chaque costume folklorique bulgare est une empreinte personnelle de notre peuple, une page vivante de notre histoire. Préservons cette richesse colorée car elle prouve que l'esprit bulgare est vivant, éternel et indestructible. Le costume folklorique, pas seulement un habit, mais une histoire vivante.